ojek teh. Sok keneh enak mah. Soan we atuh tuluy meunang palaris. Ojek. Karet Bang ojek. Oh, dekat tuh. Ayo, Sabarang aja lo, Mang. dah we 2000. Cik bener, Mang. Jelas aja lo game 10.000. Mang, 2000. Tak gitu, Mang. 5.000 mah aja lah. Mang, 2000. Tadi itu ditawar 5.000. Nggak satu lagi tuh, mau. Mang. Kalah, Mang. Tak gitu atuh. Deal lo 5.000. Ayo atuh. Naik gua macam deh. Yuk. Oh, apa winge? Ih, anger diduknya nih santina terima. Ya, nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana naon kitunya? Tiba lah. Aduh, senariknya. Halus. Halus. Oh, wih, dia teman. Oh. Nonton ada sayang berit. Hah. Sayang berit. Oh, sayang berit. Kayak sayang berit kumaha? Ya, di tendona di Nokia. Aduh, bisa gitu. Nih sayang mangut. Mang Tis. Hah? Mang Tis tukang cilok. Oh. Alah, sia. Ade saya eta mah. Sakanya kuring si Mang Tis mah unggal saminggu sakali meureun. Sok kadugem. Nu bener, Mang. Wih, didugem teh bisi aya penyakit raja singa sia. Kok amit-amit. Kajian bedok kami mah. Terus kumaha eta? Pek wae. Ayo piceun wae. Urang tinggal Nek ka mana garik deui? Ieu duit kumaha? Tuh, motor ge ngadapan, sieun ka gitu mah. Ieu naon tempat si Mang Tis. Wae. Bener ketipu si eta kuring, tapi lumayan. Tapi mana naon gitu, moal beunah. Lumayan, kejajan besok. Tipu gede. Ini dia. Bang, balik ojek Bang. Acara layak musigeun. Dua, tilu. Nah, gitu maksudnya mah. Dua, tilu. Tah, gitu atuh. Mau aja 5.000 mah. 2000. Dua, tilu. Tah, gitu Mang. 5.000 mah mau aja lah. 2000, Mak. 2000.